pampara jelang pet bang pharo isira bang plikebra ke thomara thot bang aron repen ahoy na ke pet atuma hem ki prida Hanjong langso youth club atumpen wall painting asai kedeng Bokolia Police Station ki parang kang National Highway 36 kacheleng atowarpi Mirdo Pathar along ihumakar kaching koipen banghini ariso aprat kedang Kardom non birdang tonpen arjek tha Chintong MSC constituency aro Meghalaya pen West Giant Hills district thatbenri pa arong achumangatum don sirkep rong kiseng alampen non malom ahoy kido karbilape Nepali araratum aning kipung ajoini haladak malom atumot par omluklo Birta kirip damlong atengki kidamtang pinaananing kanpen Meghalaya thatmenri arong araratum Karbianglong ing namalong chelong chainong nang kivi pathesi hem nang kachikim bomlo non surihinner krener kebaning kan an ki lapula benpen don sir kep an pleng roxy ladang amat ki do ki pathir jia phangji thilklong hemarit chisiklo laswa jok omnem pen pampara center hini arong asar thia tuk chingwai dutsi kachiparai ateng aron repen longli nang ki pet omnem hawar along ki kim pona chomangat mapuha aruni phai ingkora ner kep ani bang phoro isira bang tikebra ki thomara thur pen rong freedom thailo Arnitili siramit krep hop porpe chelong chainong aroi ki pri pang chengsi rong ki pri pang chenglo apitu ke e karche tang anta kapana hok padoponlo ki pritang don sirkep achomang arong araratum puthot katpachewang long re det jephan ning isipen kedo chepathir thip nangji pura aruni phai thomkep arni umnem la pen pampara arat chedon sarpet lamrai kedeng padopon anparta hawang pen umnem anka cheleng pwd atwar kapachi klopon daprang jephanta ahoyara tum pen karbiang lo chanamas council aphan kachinuri alam the phirang kya tum angno ning jirinti Higher Secondary Asat Lang Pi along Hojai Abdul Hasib along ke Charlie Dun Karbiang Long Athari top 10 along ke Chipalong Dun pen Karbiang Long aphan nong mikiwan West Karbiang Long Jengkha arong Amekar Binod Thappa lapen Indra Kumari Asopo Amar Singh Thappa Hojai Abdul Hasib Higher Secondary pen Higher Secondary Science Asat Lang Tok Dun pen top 10 aprang siang ding along kajipa undun alang liphan Guwahati arong Spia long Assam Higher Secondary Education Council hin pen nong ipajir ponji la pen news along ta chihu chiput ke bado ponji along ka chitong dun alang li alam ta bosik ni phai ECR ni jengkha mithanga hem pen ke barhut kat news channel la pherang ke pen chihu chipura hut than pachini Pini ladak ada prang wang pen atumi ke pon asad lang along asamang bong pen number si mada taksi ke pas Omor Singh Thapa yang sini dolo la pen sini li alang li pham penang por jingki jethanji laso jingki thani bangkala lo Karbiang Long somar phan kajar le somar phan riso jang phan ko pisi langli message ki piponji ma laso puthani li alang phan arjuponi la pan ke kat news ahin palali phan nili afrangsi ke hir pa jungi pa jirlo prothome kat news par tuma congratulation janaisu moi tumar kote kotha patibo bisarisu je tumi jitu kali Karbiang Longor logote khodo khomok ola samok tumi kunam koribo খুনাম কৰি আনিব পাৰিছে সক্ষম হৈছে তাত তুমি কি ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলা पढ़ता तो मैं नॉर्मली था नॉर्मली पढ़ता था बट रेगुलर पढ़ता था मैं कहूँगा कि ये सीख रहे कि नॉर्मल पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो 6-7 घंटे रोज पर 6-7 घंटे आप नॉर्मल पढ़ते थे तो मैं आपसे फिर ये जानना चाहूँगा और पूछूंगा ये कि कार्बी आंगलोंग में ऐसा बहुत पिछड़ा हुआ जगह है जहाँ पर अभी आपने रिकॉर्ड किया है पहला रिकॉर्ड किया है और देखा जाए तो जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम थे पहले में उस समय भी कार्बी आंगलोंग के लिए आप पहले रिकॉर्ड किए थे तो आप समग्र कार्बी आंगलोंग वासियों को और सब छात्रों को आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह इंस्पिरेशन आप करेंगे इंस्पिरेशन तो मैं ये दूंगा कि कहाँ से बिलोंग करते इतना मैटर नहीं करता मतलब तुम टाउन से विलेज से ज़्यादातर अच्छे लोग तो विलेज से ही होते हैं आजकल तो अपने बैकग्राउंड का मतलब ये मत सोचो कि वो एक डिसएडवांटेज है वो एक तरह से एक एडवांटेज है मतलब वो कमज़ोरी नहीं ताकत है मैं बस तो यहाँ पर अगर देखा जाए कार्बी आंगलोंग में बहुत सारा लड़का लोग है पर्दा नहीं है घूमते फिरते में ही समय बिताते हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे उन लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि अगर अभी घूमोगे तो ज़िंदगी पर घूमते रह जाओगे जॉब ढूंढते ढूंढते तो अभी थोड़ा रोल हो बाद में हंस लेना
Okay, अच्छा etia non bangke non le ningri non sita me mofi bangke kang nek nangi la pen ke non cipadul te mofi aku awi bangke mesenji la pen ke kereng me tuji pusela mang pachini lo sita me aku kapre kalam sita me नीली अर्जुलांग इतने जो आपने सफल किए हैं बहुत बड़ा सफल रहा है कार्बी आंगलोंग के लिए पूरा असम के लिए ये गौरव की बात है और जिस समय आपको सारे लोग यहाँ का प्रशासन यहाँ का नेताओं ने फ़ोन करना चाहिए जैसे कि बाहरों जे दूसरे को जिस तरह फ़ोन करते हैं आपको फ़ोन किए हैं या घर में आए हैं यहाँ के लोग यहाँ का जो नेता है अभिजय के लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कार्बी का पता नहीं अब तक मैं किसी से मिला नहीं जब आप हुजाई कल थे वहाँ पर आपको किस नेताओं ने आपसे मिले हैं कौन नेता हुजाई के एसपी साहब मिले और हुजाई के ज़्यादा ऑफिशियल्स मिले और आसू के कुछ ऑफिशियल्स मिले बाकी कार्बी में तो कोई नहीं दिखा कार्बी आंगलों का कोई नहीं देखा यहाँ के तुलीराम रोंगहांग या MLA मानसिंह रोंगपी लोकल MLC पवन रॉय वो सब को फोन भी नहीं किया किसने तो किया था याद ही किसने किया था फैमिली में किसने किया था अच्छा कार्बी आंगलों आलो atumi alam jatang senang atumi alam angke hujai long alang liphan karchu school long karchu college long karchu hud bangke alada ka SP pen chenglok arleng ke thi asu tu man leader tum kaddu kawe alang liphan phun lupri lo la pen ke halada che tong don lo alang liphan aku puthor aning pe thedun tholo sitame Karbi Anglong pen non an sitame education department punon mate Karbi Anglong Autonomous Council punon mate kapre leader tum punon organization KSA mate ladak social organization KLA Karbi Lamera mai mate KCS lapen chenglok ke Nepali Saito Sabha Nepali Satra Sanstha kaddu ko la bhai organization tum do nam same alang liphan birta nang api la bangke ningduk me melam la sinon nilitum ladak ching ki bom ahuran mangke bangyoka ladak birta api bosi nilitum mangi thano la pen ke kedam tang hujja lam le puram busame alang li metric exam husame all Assam pen ke 14 rank silong don la pen ke keching si Karbi Anglong phan ke nong mike wala hasu pen si lasu ang thun bangke non form mangke kecing si long bang si wang julo sitame non an sitame la ingdeng hini mate bata hini ke pas pon hosita alang liphan kabirta mate aning pe thedun la poson anta wang welang non ladak autonomous council atumi pen la an Assam long a TV channel tin si Assam long on ma TV channel kedo alang liphan si peklang lablo peklang thailo sitame non an to ladak Karbi Anglong government la pen ke MLA local MLA Dr. Mansing long pi ponor mate CM ahem tebok hello tuliram ronghang alas da melang liphan kabirta je phan bori e lapen ke phun isian ta ladak nangkol ke lasi lahaluma Karbi Anglong Autonomous Council tum kamatha ke la amchot luma lasi kamatha me mela lam hala je asapso kopini foundation stone college along pulutang te council pa bitung damji sitame ladak Karbi Anglong phan lapana nong me ke wanpi lapaan angsong ke pon Karbi Anglong alam pinian bayor sini nestame kacini bang om stame pini bang ke alang lipena jok Karbi Anglong ta pa phifelo Karbi Anglong ta pa prang upokachar le amu pucing thurdun lo mate mulito me prang lo labang so kamatha along kapre tum ke alang phan phun pachimit me pinahut siladito def alang liphan asar bura phasta me phun lo no lapen ke hujai SP tum same chetong do same da Karbi Anglong ke pucing samri lo lasi labang ke Karbi Anglong phan kopia assign si ke wanlo lasi ke mathame melam lasi ne puthara ko isilam chini tuji je आपके पीछे इतना बड़ा सा आप जो इतना बड़ा सा सफल हुए हैं इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का है मेरे पेरेंट्स का मेरे फ्रेंड्स का और अजमल फाउंडेशन का जिसने मुझे सपोर्ट किया अजमल फाउंडेशन अभी आप क्या करना चाहेंगे मैं इंजीनियरिंग करूँगा IIT से हाँ। और ये सारा खर्चा सुना है कि आप फाउंडेशन ने ले लिए हैं अब तक भी वही दे रहे थे और उन्होंने फ्यूचर में पिछले बार जो आप हायर सेकेंडरी पढ़ रहे थे उस समय भी आपको उन लोगों ने फाइनेंस किया है और अभी भी करने की बात कहे हैं अजमल फाउंडेशन अतुम से अलांग लिफान के दामता निकान से तमे फाइनेंस पीड पलो हलादा बिकॉक से अलांग लिफान पचार ले लो पेन नॉन से तमे अलांग li लाइफ लॉन्ग koan makacharli kopi makacharli bangke Ajmol Foundation atumsi pacharli komposi nili tofan nang thanolo nili Card News pen biren
Karbi Anglong Nehru Yuwa Kendra Difa Tumpen Kapin Khat Atengsi Swachh Bharat Summer Internship Program 2018 Amen Pen Hanjang Langso Youth Club Atum Patir Pipen Chiklue Jona Parman Pangrong Pen Son Cricket Home Ason Asai Kedeng Bosik Tipai Hini Arni Pen Pangcheng Ponlo Ada porpai Kresia por Hanjang Langso Ahawara Long Pen Wall Painting Asai Pen Si Chenglo Labangso Sai Lake India Kang PR lo Rong Rup Atokanu Kupusonsi Chipang Thir Jirpen Kedo Kithak Nangjima Lahayala Maputhak Rarat Tumapan Kithan Kimum Lapen Kachirok Tok Pen Kedo Kithak Japan Si Rat Apan Pachini Ponji Busi Hanjang Langso Youth Club Amaipu Harsing Bepen Pirangkia Pan Pachini Pili tum Sarihajan Hanjang Langso Youth Club Pen Labangso Program Meeting Swachh Bharat Internship Program 2018 Taka All India Karbi Anglong Block Tinta Labangso Program Bangke Son Cricket Home do Labangke Tum Awareness Campaign do Natok Kulat Natok Street Play Lapenke Swachh Related Folk Song Dance Perform Number 2 Labangke Swachh Mila Number 4 Door to Door Visit Number 5 Conducting Village School Level Program Lapenke Number 6 Wall Painting on Public Wall Lapenke Movie Screening Waste Collection Drive Segregation of solid waste, development of compost pit, transportation of household waste, street cleaning, drain cleaning, cleanness of back valley, support of in toilet construction. Manila bangso program ang All India pen NY kera putak sinang pale lasi laso program ini tu July 31 an bangso son create home program ang ke patangji lapen India long kuson si tum ke pang thir nang jima rat kuson se pajing thur nai ma lapen ke itum jaga kuson si ing thiwe pen dosi ile tum kiso mane kiso itum ki pakom jima labang so puthak NY ke tru pen wanglo ni tum da khanjang lang so kam hanjang lang so kla pen deng do lo si labang so ke deng long ni tum da ning rong lo anso se ni tum da rong rup ke pang thir pan ni tum anso se step deng lo pardon Non malam sopor Pandhina Parman Bir Taming Tapan Iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mo people thot bir talong wang thulo Bukulia Police Station ki parluang kang National Highway 36 ka chiling atawar pi mirdo pathar along wosik ni phai isi ajwa por ihum warna akar ahiring tang rakpet kaching koi jog banghini apran kedam abirta card news apher ki raju ka thar pen birta nang pali Birta Kilongdon Atenki, Bukulia Police Station ki parluang kang National Highway 36 ka chiling atawar pi mirdo pathar along ki prap hektik ihum warna akar thengpi arong along ki patonga jok dong along chibardam lutlo car number AS02P3699 kaching koihir kang thangra jok hinopin anlo anparta car kevek abang hu joydip teron adimalong amat aprandam juilo
lapen kache thapdun areng hu kiso abangpu Raju Saikia Aphan Bukulya 30 bedded hospital along Ponlo Sitame areng hu kiso hir kang tang rakajong thitang lo pusi Dr. Tumpen Pachni Ponlo Banghini arisota apor pepen kithia jok Bukulya arat tumta aninga duk chipirinti Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpan EM Roton Teron Aningkang Sampen Saregama Carbon Audio Player ke Pajira Birta Perang Kepen Birta Nangpali Saregama Carbon Audio Player pu radio along abanalun mati mentunesita kitengni un ialun jirsuri phoan alun ajir ke thap tangdu labangso a radio mate audio player ke pajir ponahut EM Pradip Rongpi Chairman Horan Singh B Deputy Chairman Ritesh Inghi Water Resources Executive Engineer Miji Kruatup Chitongdun lapen labangso ke pajir apor hut abanalun jumesen ijir arju pensi amaita chekak lopusi biota ritun long Biota bangkila pansikang tan paniklo domi thakme kardon